Hindi ya bigiceni ino iria iratongoretio ni abitha munene kamiti-ini ya kugurana na ungumania kaunti-ini ya Kakamega Philip Kageci, muigana wa ngunia 700 ni irahithũkirio, kuria 500 macio irarikitie kuonorio na bataraitha igekirwo ngunia-ini ingi iria irahithũkirio. Wanazipakia kwa magunia tofauti kisha wanarudisha madukani na kuuzia wakulima hao wetu kwa gunia moja 3,000. Na ndio kwa maana tumechukua hatua leo. Tukaja hapa tukavamia mahali ambapo wanafanyia hiyo kupakia. Kuringana na Philip Kageci, augite wonjoria uyu ukoretwo ugithi na mbere kwa ihinda na njira ya hitho, kuria ongereire kuga uthuthuria makiria ni urathie na mbere niguo kuhithukia aingi aria makoretwo magitwarithia biashara ta ino. Yaliyotokea leo ni hatua ya kwanza, na tunawashukuru ambao walitusaidia. Tunataja polisi hapa na DCI, na tungepata kutoa onyo kwa wale ambao wanaendelea na hiyo kazi ya kwamba siku zao ni 40 na tutawapata. Mwikuirwo ucio uria uikaine ta Simeon Ogog ni arahotire gwithara hindi ya mugururio ucio, o riri maabitha ya ICC merumite kini hari gutigirira biashara ya ngungo ni yathira kaimana. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Miringu wa Mungai.